asa mertua ho hamu anak koku anak nanggoruku bege johu hatahon hangi parangi marang sari-hari ujudi ngoluna na sotu palu paho pasang apon di tahun ini dina humokopo sian hai tehon mi tunang magoda sodi bodo sabang mengelele anggukmu nangalian moho du pasang do dia haholongi nambi ujudi di bagasalam kenapa terus sokong mudarna dong ngolu molo mati ando somalam asubal so haholongi nambi parsanggapi nambi asa mertua ho so pasti nanti ada anak naburju ya buat tulang hot mars tanggang yang ada di Papua Barat ya. So pasti tulang dimainkan Pos Karoham. Jangan lupa tulangku untuk kirim-kirim sedikit berkatnya donasinya. Iya boleh. Ada di bawah ini tulangku. Hasil di tahun ini dina humokopo sian hai tehon mi tuna magoda sori bodo saban mengelele anggukmu nangalian moho du pasang do dia haholongi nambi ujudi di bagasalam tuna bataru sokong mudarna dong ngolu molo mati ando samarlah basubal so haholongi nambi parsanggapi nambi asa mertua ho haholongi
bi pasang api nang bi asa mertua ho